Kubor nagaslem jong udongsan Hima. Kaseng Kongres kan sapen long jengalang haka khandai tarik mentau benai hasnong Mawphlang. Nagabantaban wat Kyrtong da uwei ban penyeng yake election MLA arhajar arpaulai. Hadien ba uba Kennedy Khyriem u MLA barem ka Mawphlang constituency ulat mu ban let penyaso no bat kaseng NPP. Haba pentik na yakani uba RV lengdo ubade u MLA barem kaseng Kongres bad MDC bamanta jong kamelem constituency. Ulaya thu namar ba uba Kennedy unlet penyaso no bat kaseng NPP kumta kaseng Kongres kanam penslemshu kahap banlum jingalang la khandai tarik menta ubenai ha Mawphlang. Ulaya thu baka Kongres kanam du jingkermen namar uwei ureu rangba namar bisu uba lobersan kurba ulalong uba lakhre banyakhun na kaseng Kongres ha ke election MLA ha arhajar arpaulai. Ki khubor ki athu ba uba Kennedy Khyriem unsa Rung NPP no hagini kisngi. Hadien ba uladan ka jingas ngautu jingmon bat uba lamprang bla UMDC ba menta nagabantaban ailat no yuba Kennedy banyakhun yaki election MLA nakaseng NPP na Mawphlang constituency. Ini nomor ba pikiran Jepangka Kongres kan klaim. Ndai niyo jengtip bawat prolog bahajan jungpi uba Kennedy rung isnga bu nbino na Kongres undrung NPP. Tilano undrung balai nbino na Kongres piyo jengtip. Balai inmi katate ikremetu inga ngaro kamkali i ndai inmi iba Kennedy ila yo pada iwe Pilong ready ban bu Kyrtong Kongres. Ready lasing saja pisawan khoroi beje setai ki po Mawphlang constituency ngam natip kecakangin penong ke meeting mengin pediang burom yo we Kyrtong ban ngai jenga ubatikna ban yo jingjok war pula. Uba kurba am kiong. Ba kurba. Bedena nasional. Udai na po marbi. Morbi. Kamu aja kau ba Kennedy las tu berpeniang nak dua. MP haka parti jungi mundan mono bala ban kam trai. Ya ka tiket parti. Ngar mamla ta ban kam trai. Te la dami mau kamu kita tikiwe ke bombon buka benelek nak parti. Ha ni phabyang chi ba Kennedy na marba. Ibu Kennedy chwa ba in jom chata da pentim dem chi kai kidaw ba habai balai mi no. Ande ka Kongres kamdan jaka shu long iban mi no. Andrei lada pipet kejengkeran i presiden jungi Pak Vincent H. Pala MP i Pak Pala i lesi lai kendu i Pak Kennedy ba i om Pak Kennedy ul arai benumi naka parti Andrei menin panyosno ba i lali panyosno baka NPP de yang iti kami tu balai bayi wami balai bagi interes sebenarnya kaseng Kongres saya kata kadang kecil perhat jumlah simet bah ikut balai nak situ parti dari compare kata tu we beri ulah ban jet sinu balai temang ngai cupai bah hi Mawphlang constituency pun saya jingjok yang Kyrtong jong kaseng Kongres.